Pjesma, penjanje, šivanje i igra. Za učenike Valdorfske škole posljednji dan u polugodištu prošao je bez brige i stresa. Igrali smo igre i radili smo formu. Jedva čekam da mi počne ponovo škola. Današnji dan za 101 učenika Valdorfske škole ne razlikuje se od ostalih. Nemaju udžbenika, a ocjene su im nepoznat pojam sve do 7. razreda. Stvoriti želju, ljubav i interes za učenjem, a ne napuniti glave nepotrebnim, dakle činjenicama koje u stvari u životu im ili neće trebati ili će vrlo brzo zaboraviti. Jel ti se nekad ne da ići u školu? Kad, na primjer? Kad mi je muka ili kad me boli trbuh. Školu u kojoj matematika nije svaki dan na rasporedu, učenici obožavaju. Nemam nikakav stres glede škole, ništa slično. To dok sam išla u državnu, nije bilo skroz stresno, ali imao sam tu neku vrstu napetosti. Uz predmete koje uče i njihovi vršnjaci u državnim školama, valdorfski učenici imaju neke dodatne. Ručni rad, vrtlarstvo, zanati i euritmija, odnosno umjetnost pokreta, djecu potiču na kreativnost. Najvažnije je u stvari da dijete bude samosvjesno, dakle samopouzdano, da se ne boji. Jel te bude strah da ćeš past kad se penješ po klubu? Ne. Kraj polugodišta učenici su završili onako kako provode i ostale dane, pjesmom. I to u izvođenju vlastitog orkestra.